te motu ki a koe. Nō te atanei hui ai ngā tangata e ruaro huri noa i te motu ki te Hui Taumata Karanga o Kurawaka i Ōtautahi. Ko Heeni Te Whakaako Liz Kererū tērā i karanga atu ki te Raina Ferris, kia tukuna tō rātou hui tuatoru ki tēnei whenua. Ka toro atu rātou ringa manaake ki ngā manuhiri, aha ko wai, aha ko nohia. Koina te tikanga. Fulfilling our mother's dreams. Yeah, so she has always wanted a symposium, Karanga Symposium. So we started in Heretaunga last January, took it to Tamaki Makaurau in August, and that's when Taua Liz invited us down to come to Te Waipounamu. Nō te tau 2022, i tono mai te upoko o ngai tuahuriri a hinare te raki i hia tau, kia akoa Kererū i te mahi karanga. Hei tā Kererū, i e rawa, toko rua noa iho ngā kai karanga o te hapu. Māku haere atu ki Raukaua, ki te ako o noho hei tauira i raro i a Raina. Mo tana kaupapa Paupau Karanga. Whakahokia mai, tērā kaupapa ki konei, whakaako atu ki te hapu. Taua Liz and Mum have been piripumo, hoa pumo for many years. Whai Liz delivered our karanga programs around Te Waipounamu and also up in Te Mahia. Mai tau wā, kua tino piki ake ngā kai karanga mo te hapu ki te neke atu i te tekau. I taku hokinga mai ki te koinga, I don't know, I've been home 2019. We really did begin to whakakaha te pai. And I tini te ingoa ki te taumata tapu o tuahuriri. It's our responsibility to disseminate this mātauranga and pass it on so that it continues, yeah? And really, you know, empower our wahine to realise the importance of te reo karanga. One sound, one vibration. Me te maha o ngā tangata i tae mai ka taea te ki, ka noho ora tonu te reo karanga o te Waipounamu mō ngā tau e heke mai nei. Hora kairangi Nicholas, Tahu News. Tēnā koutou. E mua kai kai.